maikarabelo a rona ke go begela baagi se e leng boammaaruri. Re tshwanetse re itse gore maikarabelo a rona ke go bega re sa susumetse ke openg. Re tshwanetse re nne impartial and independent. We do have a duty as the media, as journalists, to report accurately and fairly and give the correct information to the communities that we say we want to serve. It was a great conversation. Babegadikgang mo porofenseng ya Bokone Bophirima ba neseditse pula lenaane la Khomishene e ikemetseng ya ditlhopho IEC la go natlahatsa kitso ya bone ka nako e ba gomagomelwang ke ditlhopho tsa dipuso selegae mo nageng e. Ba ne ba phuthaganetse mono mahikeng ba tlile go inusa ka nkgo le go tlhaloganya gore tota ha o le mmegadikgang ka nako ya ditlhopho semelo sa gago se tshwanetse sa tlhalosiwa jang. Mosola wa workshop e tshwana le e empower di-journalist gore ba nne le kitso ya gore ga batla go reporta ka di-elections ba reporta ka kitso e natlafetseng ba khona gona ba bogedi dintlha tse e leng gore di napagetse gore ba khone go etsa ditshwaetso tse di siameng. Re le babegadikgang go tshwanetse re itse gore ga go atumela nako ya ditlhopho ke eng se no tshwanetse re se itse se no tshwanetse re se tlhaloganye re itse gore ga re covera di-elections ko e leng gore tla be ra gone ke eng se no tshwanetse re se dire go tshwanetse re dirisane jang le di-officials tsa IEC ko e leng gore ba tla be ba le gone le gore ha ile gore o batla tshedimosetso ke tsamaiso efe e leng gore o tshwanela ke gore o e sale morago go tswa go bone. Babegadikgang ba re mme ha ile nako ke yone e ba neng ba itlhoka go logediwa ke beng ba ditlhopho mabapi le ditlhokwa tsa ditlhopho tse re bonang di kokotha tse. Ke bona go le maleba gore ba IEC ba biditse batho ba ke tsang gore ke ba nna le seabe ba botlhokwa thata mo go netefatseng gore baagi ba Aforika Borwa ba newa tshedimosetso e maleba e botlhokwa malebana le ditlhopho jaaka o itse gore seabe sa babegadikgang keng mo pusong e tsamaisiwang ka democracy. Babegadikgang ba botlhokwa thata mme ditlhopho ke motheo mongwe o botlhokwa thata mo go netefatseng gore democracy ya rona ya tia e tswelela pele. Ka jalo ke nagana gore se dilweng ke ba IEC se botlhokwa thata gonne ba re ruta gore ke se se fetogileng gore re ska re ga re ya ko baaging re bega dilo tse e seng tsone. Workshop ya gompieno e nnile an eye opener mo go nna ka ntlheng ya gore re go amile dintlha tse di farologaneng gore jaaka re le babegadikgang re ka kgona gore re dire tiro ya rona jang mme go le gantsi jaaka re kwala dikgang re ithutile gore gompieno ga re di kwalele rona re di kwalela batho ba e leng gore ke baagi ba rona. Motlhankedi go tswa setheong se se beileng maroo tiro le maitsholo a babegadikgang a re matsapa a bone a ke ka maikelelo a gore go begiwe dikgang tsa ditlhopho ka phuthunogo go sa gobelele ope. We are here as Moxie Africa to, just share or share our tools and resources around how journalists can get it better. And we've been doing this for over 30 years, from monitoring how the media is doing the work to sharing gaps that we've identified in our monitoring to equipping journalists with skills on how they can address those gaps that we've identified. But now also just, including working with other partners to ensure that this year's elections are free and fair and are reported in a proper manner. Ba foramo ya bosetšhaba ya batlhotlhi ba dikgang mo nageng e SANEF ba dumela gore babegadikgang ba tshwanetse ba dira tiro ya bone ka boikarabelo le seriti. My role today was to talk about the responsibilities of journalists in covering the 2026 local government elections. And my main focus was to try and teach journalists about the data that is out there where they can tell much stronger and much more in-depth stories for their communities, and to try and refocus the journalism on actually serving the communities that we say we serve. Khomishene yone ya re ga e kgone go hema ntle le gore babegadikgang ba le gauhi le yone. Tiro ya rona ga e kgonagale ko ntleng ga babegadikgang. Babegadikgang
ba na le se ka sekgowa re se bitsang wide coverage mo metseng ya rona. Tiro e re dirang ke tiro e leng gore botlhokwa thata ka ntlha gore e dira ka matshelo a batho. Mme badikgang ba tshameka karolo e tonna tota go netefatsa gore go nna le kagišo, go nna le kutlwano le tlhaloganyo e siameng ya gore se re se dirang se tla se tsenelele sentle ko metseng ya rona le ko bathong ba rona ba ba ikwadisitseng go tsaya karolo mo ditlhophong. Go santse go le jalo, thupelelo e ya babegadikgang ka ba IEC e senotse gape ha go na le dikgwetlho mo loetong lo la go bega dikgang, segolo jang ka metswedi mengwe ya boitapoloso e ithwesitseng morwalo wa go gasa tshedimosetso e e hosagetseng. Disinformation e ntsi thata mo e leng gore gona anong dikgwetlho tse re lebaneng le tsone re le babegakgang ke le gore batho ba social media ba kgona go itirela sengwe le sengwe se ba se batlang go sena mo e leng gore ba ikarabela teng. Go na le di-fake news ke bone bothata bo re bo kopana le bone. Jaanong baagi ba tshepa di-media houses tse di farologaneng gore ra itse gore ha kgang e ntseng jaana e sa buiwe ke the Guardian newspaper go raya gore ga se nnete. Mme jaanong le rona jaaka re le babegadikgang re rotloediwa thata gore kitsiso nngwe le nngwe, information nngwe le nngwe e tlhoka gore e tlhatlhobiwe gore a ke ya nnete. A batswe mo dikantorong a ba ye ko di-fielding ba ye go natlahatsa se leng gore sa diragala tshedimosetso eno ba tla ba ya amogetse ba ye ko di-fielding ba ye go natlahatsa mme so ke ba mmaruri kgotsa jang. We need to verify whether what we're seeing online is true or not. And once we've done that verification, then we go and publish. Di-fake news di re tshwenya ka ntlha ya gore di na le go isa mo phatlhalatseng se e seng nnete. Mme unfortunately batho ba rona ga ise ba botlhe ba ba kgonang go netefatsa bonnete ba se e leng gore sa phatlaladiwa through fake media. Go bega dikgang ke namane tona ya tiro, ga go bonolo jaaka bontsi bo akanya. Babegadikgang ba basadi go ralala lehatshe ga ba ise ba amogelwe sentle, ba re ba tshelela mo pogisegong. So it's mostly, I don't want to say slurs, insulting slurs. Not really mostly, but insulting slurs against the female journalists, mostly attacking them on the basis that they are females. I think it was during the 2021 elections, 2021 elections. Ke ne ka tlhekefetswa ka go bitswa ka leina ka moggo ke ne ke le ka teng ka moggo ke ne ke bopegile ka teng motho a mpotsa mpitsa ka leina leo and then ga ka ikutlwa pila but ka nako eo ne ke sa itse gore ke tshwantse gore ke dire eng ke go ngongorega go mang ke ile ka itse fela ka intsha mo tlhaloganyong yaka. Association ya dipuso selegae SALGA le yone ya re e dumela gore bobegakgang le puso ke monona le lenala. Boradikgang ba santse ba tshameka karolo e kgolo thata mo go tliseng lesedi mo setšhabeng le gore communities ba kgone go utlwisisa gore process ya go tseiwa ga ditshwetso mo pusong ke e feng and le gona gore ga se di tsero ditshwetso tseo bona as the community ba ka tshameka karolo e feng go netefatsa gore they hold government accountable. Thuto e babegadikgang ba itseetseng yone mo thupelelong e ke e tseisang sedidi ebile e tla dira gore ba seke ba itebatsa se le maikarabelo a bone. Maikarabelo a rona mangwe a matona jaaka babegadikgang ke go ruta batho ba rona botlhokwa ba dimmasepala, botlhokwa ba local government. Mme ke ratile se ba rutileng sona gore jaaka babegadikgang re tshwanetse re se ka ra bega hela ka se se bonwang ke batho mo matlhong a batho, re begele ka se batho ba tshwanetse ba se itse se se leng botlhokwa mo go bone jaaka baagi. The most important thing gape re ithutileng ka yona ke ya safety ya rona as di reporter gore still we have to do the research ka mafelo a ileng gore re ya go gona re itse gore le ga re harazitswe kgotsa re tlhekefeditswe re ya go kae ke di-platform tse di fentse re ka yang go go tsona ra ngongorega go tsona. Go botlhokwa gore di-journalist di itse melao e leng gore e samagana le ditlhopho le gore ba itse gore ke eng se ba tshwanetseng ba se direle se leng gore ba tshwanetse ba se efoge. Go na le melawana e leng gore ya introduciwa mo go tsamaisiweng ga ditlhopho e leng gore e itse ke rona mme go botlhokwa gore le rona re tle re tlhalosetse babegadikgang ka melawana eo gore e re ga ba bua dilo tse ba tle ba bue from ha nka dirisa lefoko la sekgowa from a position of strength le knowledge e leng gore tla be re sharile le bona. Do not rush to just
publish everything or republish everything. Take a minute, stop, think through what you want communities to understand and what you want communities to know about, and then report. Ka kakaretso, tsholohelo mo baaging ba naga e ke gore babegadikgang gonne ba tshepiwa ka go rebola tshedimosetso, a babege ka boikanyego, ka nnete, gape ba nne le mokotla mme ba seke ba dira tiro ya bone o kare ba sekame.